Le ha hoja Max a bile le diphephetso tse ngatanyana, empa sena ha se ka sa mothibela ho phethisa ditoro tsa hae tsa ho iphumana e le karolo ya Federeishene ena e shebaneng le boikwetliso lefatshe ka bophara. Mosese ebile e mong wa batho ba 16 ba neng ba emetse Afrika Borwa Indonesia. Ke lakatsa hore generation ena e tlang e nke malebela ho tswa ho nna. Ha se hore ha o etsa sports ke sane fela tse tsibuang di le hodimo. Le ntwe ke etsang banka le bona banka emisa flaga South Africa ya ba hodimo. Hara tse ding tseo Mosese a di etsang di kenyeletsa ho thusa setjhaba sa habo ka boikwetliso. Ati dilemong tse 5 tse fetileng, Max o ntse a nehelana ka ditshebeletso tsa hae sebakeng sena. Ke excited. Ibile ha ke sebe ke reng gore ke thabile hona ho sa kgone ho lekanya hore na ke thabile hakaka. Ha jwale seo Mosese a se hlokang ke dithuso tsa ditjhelete hore ebe karolo ya mokgahlelo o tlang wa Federation ena o tlang ho tshwarelwa Japan selemong se tlang. Ke appeal to our government, Arts, Sports and Recreation in the Free State. Max is qualified to go to Japan in September next year. We are pleading with them. Please, please, please. Ha re support Max. Moeketsi Max Mosese o ipiletsa ho mang kapa mang ho kenya letsoho hore a kgone ho iphumana a le Japan selemong se tlang ho World Fitness Federation.